Июнь айында кечирилежек НАТО саммитинде Украинанын альянска азалык жолу музакира этилежек. Буну Полония президенти Анджей Дуда, Украина президенти эле Курушкен сон айтты. Владимир Зеленский Варшавада Речь Посполитай девлетинин анаясасы кабыл этилгенинен 230 жылдыгына багышланган тедбирлерде иштирак этти. Тедбирге Балтык девлетлеринин лидерлери де кошулду. Президентлер Русия тажавузы вазиятинде иш бирликни музакира этип, умумий азатлык кыйметлери курчаланмасы акында декларация имзаладылар. Полония президенти кайд эткенине көрө, Украина телекесизлиги бу бутун регионунун телекесизлигидир. Po pierwsze, kwestia bezpieczeństwa Ukrainy jako takiego. По-перше, це питання безпеки України, а відтак і безпеки всієї Центральної Європи. А по-друге, це питання також формальної вказівки Україні шляху, яким вона має йти в напрямку членства в Атлантичному Союзі. Дорожньої карти для цього членства, яке зараз має фундаментальне значення і за яке Україна бореться. W tej chwili jest sprawą fundamentalną i o którą Ukraina w tej chwili walczy. Президент Дуда Зеленскийнин даветini кабыл этип, 23 август күнү кечирилежек Кырым платформасынын саммитинде иштирак этежегин билдирди. Украина президенти Кырым ишгалден азат этилүүнү музакира этмек үчүн Украина досторун беклегенин айтты. І я дуже його чекаю з його першої леді, з пані Агатою. Чекаю на першому саміті Кримська платформа у дні 30-річчя нашої незалежності України. І для нас також це буде дуже важливо, тому що це буде такий перший важливий саміт, де будуть наші тільки друзі, наші партнери, саміт, який пов'язаний саме з деокупацією українського півострову Крим. Азапларга чектирүү Украин журналисттерине каршы уйдурма кабатлаулар. Ишгалчылар акимиятынан да bir сценарий. Ишгал этилген Кырымда тутулган журналист Владислав Есипенканын омар аркадашы Катерина акайна низбетен ишгалчыларынын кабатлаулары эч бир эсассыз ве уйдурма дей. Кечирилген махкемелер эсе сөз сербестигине баскыдыр. Катеринанын сөздерине көрө, акайына журналистика фаалияты үчүн такып этелер. Дава эсе башлатылганынан бери уйдурма. Весь мир содрогнулся от нелепости обвинений и жестокости палачей. Ведь пытки, избиения и абсурдные обвинения в адрес проукраинских активистов и украинских журналистов – дежурный сценарий оккупационных властей Крыма. Владислав Есипенканы ишгалчылар Алушта Сакина Елизавета Павленко эле тутту. Олар мартынын 9-ында бераберликте, мартынын 9-ында Тарас Шевченканын doğgan күнүнө багышланган тедбирлерде иштирак эткен эдилер. Тек мартынын 12-синде Акмеджеттин ишгалчылар махкемеси оны 2 айга апске алганы акында хабар пайда болду. Оны патлайчы мадде сакламасы ве жасуслукта кабатлайлар. Матем тедбирлери дегилде тантаналы тедбирлер. Кырым-татар театры, Кырым-татар халкы сургунлугу курбанлары Аңув күн арфесинде кечирилежек тедбирлерини бойлы элан эткен. Мejlis рейсинин 1-муавини Нариман Желял театрынын ресми Facebook сайфесинде дерчетилген илан метинини пайлашты. Анда тантана сөзү bir кач керек кулланыла. Mejlis рейси кайд эткенине көрө бойлы ибаре кулланылмасы ичте келишмей. Онун пикирине көрө ишгалчылар мемурлары хатыра тедбирлери кечирилмесин музакира эткенлери вакытта матем дегилде тантана тедбирлери акканда сөз көрсөткөндүр. Жамаатчылык өз ачуuna көстөрө башлаган сон театрынын сайфесинде улган незакетсиз ибарени силгенлер. Не единожды приходилось слышать от некоторых чиновников поздравления с 18 мая. Для этих мразей трагедия нашего народа праздник, поэтому иногда их гнилое нутро вылезает наружу. Когда в 2017-м разгромили театр с помощью Заатова и прочих госприспособленцев, я предупреждал некоторых оптимистов творческого обновления театра, что дело не в обновлении, которое само по себе нормальное явление, если происходит внутри коллектива и не инициирует сверху власть. На деле власть таким образом уничтожила творческую независимость театра, причем с помощью Заатова и ко. К тому же произошел раскол и ушли многие профессионалы. Теперь получайте праздник на костях предков и во время чумы. Что ж, для всей этой нечисти 18 мая торжественные мероприятия. Директор, как и все директора сейчас, не важен ни ум, ни образованность, ни талант. Не нужны никакие качества, кроме одного – умения угождать. В защиту актеров хочется сказать, что они в большинстве не разделяют ни взглядов, ни мнений. Там работают прекрасные актеры, которые являются заложниками обстоятельств, как и все мы тут.
Концерт? Плясать на костях предков будут? Может, под балалайку уже? Маразм крепчает. Ишгалжилер Украина арбелері позицияларына артиллерия или уджум еткен. Водяной ве Талакиевка жібарында душман күчлері 120 калибрлы майнылар атқан. Широкина ве Лебединска янында Украина арбелері позициялары граната аты жейлі атешке тұтылған. Украина арбелері арасында ғайыплар yok. Әрбір душман провокациясына Украина мудафачылары қаршы атеш açıp тоқтатқан. Сабадан Ишгалжилер Авдеевка жібарында атеш кес режиміні бозған. Станом на 7 годину ранку 4 травня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, неподалік Авдіївки ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та з танкових протитанкових гранатометів. Українські військовослужбовці надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню. 9 күнден берілі Украинада коронавирус хасталарынан сайысы экселмекте. Кечкен күндевіманда 2472 яңа хаста белгіленді. 7815 евел хасталынған кышы түзелген. 166 кышы хасталық ақырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Хасталарының ең чоқ сайысы Донецк, Черкасы, Одесса, Днепропетровск ве Харьков вилаетлерінде. Ярындан Житомир вилаеті карантин сыңырлануларына емшата вилает қырмызы зонадан портақал зонаға кечіріле. Ишгал етілген Қырымда есе 117 яңы коронавирус хастасы белгіленген. 7 кіші хасталық ақырлашмасы нәтижесінде вефат етті деп есабат бере Ишгалжилер акимиеті. Авропа комиссиясы пандемиядан себеп саяхатлар үшін көрсетілген сыңырлануларына келecek айдан емшатмаға тепсі етті. Бұл коронавирус тарқалмасындан себеп бұйық зарар көрген туристик саасына ярдым ете біле. Ми пропонуємо серед іншого дозволити в'їзд в ЄС не тільки з причин особливої важливості та не тільки для жителів країн з гарною епідеміологічною ситуацією, але також для людей, які зробили щеплення усіма дозами рекомендованих в ЄС вакцин. Коронавирусның яңы штамлары пейда olmasını тоқтатмақ үшін комиссия яңы қаза механизмлеріні теклиф етті. Оларға көре COVID-19 хасталығынен бағлы вазиет кергінлешкен мемлекетлерден саяхатларны сыңырлай білелер. Це дозволить країнам-членам швидко реагувати та тимчасово обмежувати до суворого мінімуму всі подорожі з постраждалих країн на період достатній для застосування необхідних санітарних заходів. Туризм саасы дестекленмесі үшін язда Авропа бірлігінің меркези реестрлері ішке түшірілежек. Ешіл сертификат сайы болған ичбір сыңырсыз саяхат епа білежектір. Бұл сертификат инсан ашыламадан кечкенні, COVID-19 хасталығына тест менфи олғанны яда хасталықтан сон инсанның бұл хасталыққа иммунитеті олғанны таздықлай. Саясетчілер қайдеткенне көре бұл екене усулды келдірі. Для уряду Люксембурга цей зелений сертифікат – один з методів, який дозволить нам якомога швидше повернутися до нормального життя. І цей зелений сертифікат повинен бути для нас доповненням, альтернативою. Не повинно бути так, щоб ті, у кого немає сертифікатів, позбавлені всіх прав. Яңа теклифлерін Авропа бірлігі азасы олған 27 мемлекеттен сілжесі таздықламалы. Юнанистанда есе ресторан, бар ве қавиханелер açılды. Сонке ярым ел. Олар тек босағадан сатайды, яда евге қадаралы барайдылер. Шымда кемиет язлық софаларына қолданмаға рұқсет берді. Коли мені принесли склянку води, я подумав, знову як в старі добрі часи. Це здорово, дуже добре. Акимиет карантин сыңырлануларына яваш-яваш емшата, чүнке майысының 15-ден мемлекетна туристлер үшін açacaklar. Ми раді відкритися після 6 місяців простою. Ми вважаємо, що ці зміни сприятимуть швидкому відновленню туризму. Ресторани важливі для туристичного сектора, і ми сподіваємося, що нас більше не закриють. Индистанда есе хастахане ве морглар рықмарық толы. Крематорийлер жесетлеріні яқып етіштірмей. Мемлекетте 2 аптадан берлі әркун 300 биңден зияде коронавирус хастасы қайдетілі. 30 апрель күні 402 биң яңы коронавирус хастасы таздықланды. Бұл дүния рекордыдыр. Майысының бұрынде 3680 хасталық құрбаны қайдетілді. Пандемия башлығынынан берлі бұл ең yüksek көстергіштір.
Не видно кінця цієї складної і відчайдушної ситуації. Людей потрібно забезпечити киснем і надати їм всі інші необхідні медичні послуги. А цього не вистачає. Burchuk hasta evlerinde tedavilenmekte. Akrabaları o'zlari ilaç ve oksigen qidirmaga mecbur. Hindistanның 10 shtatında karantin sınırlanuvları sertleştirildi. 2 haftalik lockdown kirsetildi. Bazı shtatlarda ise komendant vaqti ya da rahatlıq kuni lockdowni. Думаю, локдаун дуже важливий. Якщо люди дотримуватимуться усіх запобіжних заходів і залишатимуться вдома, це принесе користь. Federal hokimiyat esa umumiy karantin kirsetilmasini istamay, chunki o'ylaydi zarar ko'rgan mamlakat iqtisodiyoti daha-da beterlashajak, insonlar esa ishkersiz qolajak deylar. Pandemiya boshlanganidan beri Hindistonda 20 milliondan ziyada koronavirus hastasi belgilandi. Bu ko'rsatkichga ko'ra Hindiston Amerika Birlashgan Davlatlaridan so'ng dunyo reytingida 2-chi yerda. 218 ming inson xastalik og'irlashmasi natijasida vafot etgan.